Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Nakabenta banyada yaka klam jingpang coronavirus kablawan poi hanong ba Shillong nadu ka khatlai tarik wiayong arjar arpho katnat PHE harangkat ke jing lang ba katnat trekam jong ka Shillong Municipal Board kilap ha yakinong tre ban Synreit Dawai ha baro ki Surokbah jong ka sor Shillong yakaba lasdang ningkong menta kasngi ka khatnyu tarik wiayong arjar arpho da ka ba Synreit Dawai nadu fire brigade ter shadu Bethany Hospital. Kum kajing ay mensim ginong tre menteri jong katnat PHE uba samlin malngyang bat menteri katnat bapet ya ka municipal uba hamlet sondok ling kilawan poi ha fire brigade bani don dekat kat baka kali Synreit Dawai kala sedang bani chakmat ban Synreit Dawai ya ka Surokbah harengkat kajing don lang jong chief executive officer jong Shillong Municipal Board uba bi solia bat kipulet. Good test for us also that we audit. Yes. How depends upon the budget of the government, upon the finance team, we get It's a good test. Itu kira-kira ni kita smart juga solution tu. Kamla ni. Kamla banyak yang tak bentuk macam mana so. Maka tentang kami kita version itu program dia cukup orang dia. Kuat yang liam juga municipal. Man ski milik ban selesai siapa pun ki Shillong kita bahawa apa municipal area. Barkar pang tasi wane kalau angkum ka dak museum ya ki baro ki non tre jong ka municipal dulu ka besar ki staff affair ka police department ki ba la tre shong tum thait ban penting na ba ka baro ki kitang jepang ki badan hari apa ka linti ki badan sekian lada la exercise kemut ki kin duduk ki diam no bat kelai du ban sakriang karena nang yang jong ki minister ki wan lekor wan museum ki bat ikermen ba kadi kajeng pasang ka kajungi kalong kajeng aibor kaptan miliki kinong trade jong municipal marba tengteng yak hel jong kim kenshu nama ba sim shwa ya ta kajeng kli ba bubun balanghi ude banlai na kadi kajeng pang ka bersama par apa ka ri kajungi sti kajungi ba simru ya kawi kajeng jong imbriu dingis kemba kadi ka kam ka ba ratba kaba kalian yang joka staff joka ki employee joka municipal iskan kalong ka jerap baga jekerben nam ta ki babon ki ba juat juyang kam tam ne ka surok bat kam tam ru nam ta ka strong jong ka dormil sabba borok strong ki dong nya kam selesai sa kalian ka ji ka office ya ne ka por maso banai kublei ya ka office joka municipal bat ya ka PHE gile ya ni daga join an juga Tengelai song meeting nga bati urban minister riba hamlet doling tengelai perkat ha kumno banle dagalai department ngin le lang hari keju por knang bangin ai yakni ka sanitize yakni ki Shillong ni ha bujongi kamtam sedang nang depot nang hills te kum sibanta dagalai sarkar bani kum minister sip kia yakni ban penkre yak ai ka bangingen sret igini ki rut ikar kejongi knang ki ba ki balai ki bawan manasngi bau ni kunyang jingpang badan keleng saudong kene ki lenti yai pait ba kunyap no te kum ta ni ka por wi pha ka message ki pait ba ru ba kem dei ban tiang than e ni kunyang le nagaleng ka sarkar hi ke le ka bala kum no banya trei rekat pait ba bar ka kram song kliti nagaleng government te ngi trei nak por sek por ni perkhat te kum ju ru nagaleng ka
Swat Bharat Mission ru kalale ya kai bade banle ke bon sin hi ngila pan khai yakani nak por chakor lagare ke municipal lagare PHC ngila le lang ngila le yakani ndai tang tang sngi ngina ngile ru nei continue banle ek Shillong hi bro away ne ko por ngasko ban ai kuble yakini ngino trai municipal kuble don hang ne kroi to ai bane kam jongi ke jing sedang menta ngin le lut hi bro away ke Shillong ngin sedang suan nang ne menta ne sngi yakani sngi galong ke jing sedang ke jongi kumno ban pen ikam saki pajba kebangi kum ko sarkar gidon banle